tena nikijitoa mali zangu zote ni walisha maskini, na nikiutoa mwili wangu uweze kuungua moto, kama sina upendo si kitu mimi. Anaandika Mtume Paulo, waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto, sura ile ya 13 kuanzia aya ya kwanza na kuendelea. Tunaona kuna litania ya upendo pale. Upendo hauhusudu, upendo hautakabali, upendo haujivuni, upendo hauhesabu mabaya, uvumilia yote, ustahimili yote, ufurahi katika yote. Tunapokuwa katika maisha yetu ya duniani hapa, lazima tukubali kubeba upendo wa Kristo ndani yetu. Hatutowapenda wenzetu kama tunavyojipenda sisi, sio tu kwa sababu tunataka tuwapende, hapana, bali ni kwa sababu tunatii kile ambacho Mungu ametutaka tuweze kufanya. Tunapowapenda wenzetu, tunaitii ile amri ya upendo ambayo Mungu ametupatia. Daima tuzidi kupendana, daima tuzidi kushirikiana, daima tuzidi kuchukuliana kwa upendo. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema, mtumishi wa Mungu.